Alhamdulillah seserengan serem Manglugai Makalangan. Hari terus kapalangnya adanya Gusti Bagung. Sok asa kasuat-suat kuasaku tahan tosan dan tenangkan lami hasrat hati ngagedun hoyong patarema dina soca sanaosa kice rasa tabungan kapalangnya mondong gitu tiga katena ngipet simpe yo asik so koyong lebat godang geuning utega ya ngabajakeun kabalangnya anak ibu hajat oge ka bapak hajat oge ka mambeleuy masih sasaran ngaji si dulur sene mantap seukeun website kurang dikit masih bersama Bang Bukan Makalangan. Ibu aja pada mau semua. Iya hati boleh asal kira gitu boleh sedih siap kan? Hey boy iya
gitu